መስፍን ያውም ኢፈመና ጎቴ ኢፈመና ጎቴ በቃ ኦርዶስ ተሳፎቲ እኮ ተነግሮ ሲጎዳ ይችላል በቃ አይ ሴረንቲ በቃ እኔ ሳላስበው ነው አንተን የወደድኩት ማለት ነው። ብቻ እንዴት እንደሆነ ባላቅም በጣም ነበር የምንቀራረበው በቅርባችን መሀል ደግሞ ይሄ ነገር ተፈጠረ። ስለዚህ እኔ ታዲያ ምን ላድርግ? ይሄም የኔ ጥፋት ነው ብዬ ለመቀበል ማለት ትንሽ እንትን ይለኛል። ስለዚህ በቃ በጣም ይቅርታ ማለት ካጠፋው በጣም ይቅርታ ግን ባለሰው እንደይ ባለስ ስለተበስ ስትበረስ በረስ ቢሰይ በቃ ይሄን አንስ በር ጃራቂት እንደ እኔ ወደ ጃር ለመስፍን ፍቅር ስለሆነ ነው እንደዚህ ማለት ፍቅር ሲሆን ደግሞ በጣም ይከብዳል። እኔ እናንተ በወንድምና በእህትነት ነበር የተቀራረብነው አይደል እንዴ? ግን በቃ ሳላስበው ይሄ ነገር መጣ መሀላችን። ስለዚህ በቃ በጣም ይቅርታ የምር አስቀይሜሃለሁ እኮ አውቃለሁ። ግን በቃ እኔ ይቅርታ እንድታደርግልኝ ብቻ ነው የምፈልገው ማለት ነው። ሰሩጋን ሲንደለት ያዴት ወፍደዋ እኔ አስፈልለም እንዴት ወይስ አትያሪቲ ምትመስል አትም እትያዲቲ ከኔ ደሜራ ጀራሊስ ቀብ አንተ እኮ አስበብብ ነው ደሜን ያፈቀርካት አይደለም። ስለዚህ ፍቅር ደግሞ ማለት ነው በትንሽ ነገር ማለት ፍቅር ማለት እኔ እንጃ እኔ እንዲስ ቢል እንገልክ የሆነ ሳታስበው የምትገባበት ነገር ነው። ገባካ? ስለዚህ እኔ ይሄንን ነገር ፈልጌው ምናምን ነገር ሳይሆን በቃ ድንገት ነው የገባሁበት። በቃ እና በእኔና ባንተ መካከል ማለት ጓደኝነት ነበረ። በቃ በጣም ቤስት ፍሬንድ ነበር። እኔም እንደዛው ግን በቃ ሳላስበው ፍቅር ውስጥ ገባሁ። ካጠፋው ደግሞ በጣም ይቅርታ እንኳን የሆነን በለሲ ባይ ኢዲፋ በቃ አከም ጅርቱ ማቲ መስፍኒቱ ቢጅራኑ አከም ሀረካ ወልት ዴቢኔ ጅራ እና ሀረካ ወልት ዴቢኔ የዶ ደርቤ መስፍንሌ አርሲተን ጅራዩ ሙፈቺሴተን ጅራዩ ኢስኒሌ ሙፈቺሴተን ጅራ ባይ ኢፋና ጉዳዳ አኔ ከስቲ ያዲቲ ሚቲ jechuun masfin baay'ee wanta miidhameeffanii kanaan akkas godhe yaa akkam balleesse garuu naaf gala baay'ee dhiifama naa godhaadha. Isallee dhiifama gaafachuun barbaada. Isinillee immoo isa waliin akka dhiifama naa gootaniin barbaada. Innaa immoo inni kan biraa immoo masfiniin makaraa meeqanaan asitti waammadhee jira. Yoo naa dhufee bakka dhiifama gaafadha jechuudha. Hagan danda'utti eegatanan jira. Masfin fuuldura kanaan isinitti fakkaata waliin eegina bakka eegatanan jiraanis. መስፍን ኢፈመና ጎል ጉዳው ረቢ ኢፈመና ጎል jechuun yeroo darbe baay'ee siyaasatan jira wantaati eegni tokko siyaasee eegni tokko godhee waan ta'eef baay'ee ifamana balleesseera naaf garuu yaa as akkasti jechuun akkasti waan ta'eef baay'ee balleessi bakka jechuun nama bar balleessuun kama jiru osoo ta'u ay jechuun bakka gaafsan jechuun ati yeroo ammaa kana kobaakee jirta baay'ee miidhamteerta wanta miidhamtees yaadee tanan ture iyyuu garuu wanti sun immoo hin taane waan ta'eef baay'ee kanaafuu wanta gochuun ifama naa godhaa jettee to'an akka barbaadanitti yeroo barbaadan namaa kennu waan injiru garuu balleesseera bakka masfin kun ifama si gaafachaa raamu jechuun akka baay'ee guddaa akka balleesse namni garuu bakka ifama naaf godha jechuun ifama miti amma ifama waa'ee ifama amma yoo akkasii na waliin jiraatte maal akkana lama naa qabu akkan bakkoo hedduu garaagaraa keessa darbe isa deebite immoo waan akkasii jechuun akkamitti yaadeeti maal yaadeeti sumatti iyyuu nufaatu jechuun maal mucaa kana namaan dhagahamtee yaaduu dandeessu jechuun ani barpiraangii si godhu kan ture dhugaa waaqa jechuun bakka dhiifama naa godhu bakka inni darbee bakka isa amma gara kan darbe san gara amma akka dhiifama naa gootu kanatti yaa jechuun bakka ati akka dhiifama naa gootu barbaada kana bakka dhiifama naa goote yoo barbaadde si bukkeedhaan ga'uun immoo booda jechuun ani har'aa miti kanan si beeku dammeedhaan kan si beeka waan ta'eef jechuun nama hunda dura waan si beekuuf jechuun maaltu sitti dhaga'ama jedhee kan akkasii godhe garuu bakka maanta kanatti dhaga'ama barbaade kana ay bakka dhiisi masfin amma wanta darbe kaasuun hin barbaachisu jedha sitti garuu baay'ee dhiifama naa godhe jechuun bakka nama baay'een aarsee waan ta'eef dhiifama si godhe kan dhiifama gaafachuu qabdu hordoftoota kee dhiifama gaafatu malee dhiifama si godhee si godhuu baadde hordoftoonni kee yoo dhiifama si hin goone nama gatii hin qabu
Isaanillee jechuun dhiifama naaf godhan jedhee tana yaadda bakka dogongoree raaga namaa tokko kanaaf baay'ee dhiifama naaf godha isinillee immoo Ani garuu akkamitti sheemii siin qabu garuu maal akkamitti kaameraa qabdamu bishii kaameraa qabatan beesiin jenne jechuun bakka aalama bar dhiifama gaafachuu biyya isaanillee sisillee dhiifama gaafachuu kanaaf isinillee baay'ee guddaa dhiifama natti aartanii jirtu ammaan booddee wanta akkana keessa seenu yoo barbaadan immoo isa bukkee siin ga'u kanaafuu waatillee immoo dhiifama. Masfin yoom dhiifama naa goote dhiifama naa godhi bakka hordoftoota keetiin bakka dhiifama godheetu jira. Ekkoottani tokko si godhee jira bakka. Ay seeranitti bakka isaanitti. Maal jedhee taa'imuu fi? Jechuun bakka dhiifama godheefi jira rungufirtii jedhiitoo ittiin. Egaa turte hin dhiifama si godhee jira kunoo. Ay akkasitti barbaadu bakka keessa keetiif jechuun garaa kee keessaa hin barbaadane bakka dhiifama dhugaa. Waan baay'ee bareedaadha. Sababa baay'ee jechuudha. Sababa baay'ee wantoonni baay'ee hin taane. Haadhi manaa koo sababa kanaan ta'ee maal sana keessas hin beeku. Mana nuti deddeebi'an. Fi galamiti. Kana jechuun wantoota narra gahaa jiru ilaalcha. Akka nama tokkotti. Ani namaadha. Namni jechuun ani koo gaafii kanatti ta'e kan hangaarraatti wajjiniin dhugaa ture. Akkamitti waan kana yaaduu dandeessi? Ani jechuun bakka wanta dhagahamee jechuun maqaas jaaladhee sanaan jira garuu jaalachuun kee yoo badhaa ta'e hordoftuu kee fuulduratti dhiifama si gaafadha kunuutu. Maawudis illee yeroo barbaade sirraa hin jechuun jaalalli ati naa qabdu isa kana ergaa hanga yeroo guyyoota meeqa yeroo meeqa deemtu birsiina gaan soo xiqqaate waggaa meeqana yoo na jaalatte ta'e osuma na jaalatte jechuudha. Akkamitti waggoota amma kanaa keessatti amma kana muluu wajjin hin turre amma kana muluu wajjin wantoota kana muluu dabarsine akkamitti immoo deebi'ee har'as hin jaaladha. Bakka kun anis jaalachuun kiyya baduu yoo ta'e baay'ee dhiifama. Isa miti. Miirota ani yeroo sana irra jiru beekta argaa turte sana ammoo iyyuu waan baay'ee balleessitee beekta. Bakka ishee dhiifama naa godhama. Isa dhumaatee dhiifama naa godhama. Kanan balleessanii dhufanii dhiifame. Masfin ani baruma balleessiin bakka yeroo darbe balleessee miti jechuun dhiifama si gaafadha. Balleessee jira amalee bakka. Dura osoo eeyyeen sirrii rakkoon qabu. Jaalalli waan nama godhu beeka. Anis jaalalaaf jedhee aarsaa akkuma kaffale beeka. Waan ta'e beeka. Ammas immoo jaalalaaf jedhee wantoota hedduu ta'an miidhamaan jira. Waan baay'ee ta'an jira. Haala jaalalli namaaf qabu sunii jibbatti jijjiiramaatti garamu. Inni duraanii lammii jaalladhi akka taa'aa tureesi sababa jaalalaati. Jaalladhi ajjeesee sirriitti. Garuu immoo osoo samaan irra jiru osoo waa meeqa ta'aa jiru haadha manaa gaafa jaalallee biraa ulfaatu. In ulfaata garuu bakka balleessee amma dhiifama akkuma guutuun barbaadu. Balleessaa kee bara amanee jira. Kanaafuu akka baay'ee guddaan balleessi waan ta'eef dhiifama naa godhu. Takka sirriitti dubartichi dubartii jabdu. Dubartiin namaaf godhatu beeksisee kun kanaaf kun gosa tokkotti ta'e. Kana bakka dheetti bakka waa hedduu ta'e seenaa wajjin dhaabachaa jira. Wantoota sana hunda guyyaa takkaan balleessitee miirota duraan si qabu. Obbolaa koo caalaa si waama. Bakka irraa qabee beektan miti. Bakka itti isaa waamachaa tures beekta. Bakka na wajjin dhaabbachaa turte beekta. Wantoota baay'ee akka na wajjin dhaabbattes beekta. Garuu immoo wanta kana akkamitti fiddee waan akkasii gochuu dandeessa. Kanaaf immoo amalees xiqqaate. Ashi Masfin gaafii tokko si gaafadhu. Ati haadha manaa osoo qabdu damee faana maaliif fiddi? Maaliif bakka anis immoo akkasumatti itti dhagahamee jira. Jechuun ani immoo isaa oliin si jaaladha. Ati amma haadha manaa kee damee jala kan maaliif damee jala kan deemtuuf wanta ishee jaalattuuf miti anis immoo akkasumatti si jaaladha jechuudha. Kanoo waan tokko jechuun damee qonnaa hiriyaa jaalatabaati. Jaalallee koo jaalatabaati. Mana barumsaa gaafa isin qubee jettee jalqabdamti. Kanaafuu damee qubee jalqabas. Anallee bakka jaalala akkasumatti na bira jira. Kanaaf maal jechuun bakka ማለት በቃ እኔ ሳላስበው ነው አንተን ወደድኩት ማለት ነው። ብቻ እንዴት እንደሆነ ባላውቅም
በጣም ነበር የምንቀራረበው እናንተ በቅርባችን መሀል ደግሞ ይሄ ነገር ተፈጠረ። ስለዚህ እኔ ታዲያ ምን ላድርግ? ይሄም የኔ ጥፋት ነው ብዬ ለመቀበል ማለት ትንሽ እንትን ይለኛል። ስለዚህ በቃ በጣም ይቅርታ ማለት ካጠፋው በጣም ይቅርታ balleessoo danda'in balleessitee tabe sirriitti barreessu keessa iyyuu በቃ ይሄን አንስ በር ጃራጤት እንደኔ ኮድ ጃር ለመስፍን ፍቅር ስለሆነ እንደዚህ ማለት ፍቅር ሲሆን ደግሞ በጣም ይከብዳል። እኔ እናንተ በወንድምና በእህትነት ነበር የተቀራረብነው አይደል እንዴ? ግን በቃ ሳላስበው ይሄ ነገር መጣ መሀላችን። ስለዛ በቃ በጣም ይቅርታ የምር አስቀይሜያለሁ እኮ አውቃለሁ። በቃ እኔ ይቅርታ እንድታደርግልኝ ብቻ ነው ፈልገው ማለት ነው። ሰሩጋን ሲንደለ ጥያቄ ነው ትደዋ እኔ አስቀይሜያለሁ አትያሪቲም ትመስል አትም እትያዲቲ ከኔ ደሜራ ጀራሊስ ቀብ አንተ እኮ አስበበት ነው ደሜን ያፈቀርካት አይደለም። ስለዚህ ፍቅር ደግሞ ማለት ነው በትንሽ ነገር ማለት ፍቅር ማለት እኔ እንጃ እኔ እንዲስ ቢሊንግ አይደል የሆነ ሳታስበው የምትገባበት ነገር ነው። ገባካ? ስለዚህ እኔ ይሄንን ነገር ፈልጌው ምናምን ነገር ሳይሆን በቃ ድንገት ነው የገባሁበት። በቃ አላ በእኔና ባንተ መካከል ማለት ጓደኝነት ነበረ። በቃ በጣም ቤስት ፍሬንድ ነበር። እኔም እንደዛው ግን በቃ ሳላስበው ፍቅር ውስጥ ገባሁ። ካጠፋሁ ደግሞ በጣም ይቅርታ ወጋሲ የሆነን በለስ ባይ ይፈማ ከናፍ በቃ አትሌ ልጅቱን አከሩ ወደት ሁበቹ እንደነሳ መስፍን አንተ እንደፈልክ ማሰብ ትችላለህ። ግን እኔ ጋር ያለው ስሜት ይሄ ነው። እኔ አሁን ካንተ የምፈልገው አንድ ነገር ይቅርታ እንድታደርግልኝ ብቻ ነው። እኔ ካንተ የምፈልገው አንተ ይቅርታ እንድታደርግልኝና በቃ ከዛ እንደ ድሮአችን እንድንቀጥል ነው። በቃ ያንን ነገር ደስ ከዚህ ይቅርታ ብለህ በቃ እንደ ድሮአችን እንቀጥል። ይስጭራም ነው ሰው ያለ በከታና እንደቢያ በቃ ረኩን ቀው እንዴ ቢታይ በቃ ችግር የለውም እንደ ድሮአችን መሆን እንችላለን ማለት አንተ ይቅርታ ብቻ አድርግልኝ ግን በቃ እንደ ድሮአችን መሆን እንችላለን። ስለዚህ በቃ አትብቻን ይፈመና ወጅችን አክድሯን ከኝስ ትንዴ ረኩን ቀው ከናፈቃ አይ ወንት እንዴት ቀው ከማደችን ሲቻኒ ባኢን ሲአርቲ ነም በሄደን በጣም አናድጃለሁ አውቃለሁ። ካንተም ደግሞ ቤተሰቦችንም አናድጃቸዋለሁ። እነሱንም ይቅርታ ጠይቄያቸዋለሁ ደግሞ ግን በቃ እኔ ላይ አትፍረድ። በቃ መስፍን እኔ ፈልጌ ያደረኩት ነገር የለም እዚህ በቃ ልክ አንተው እንደሚን እንዳልከው ማለት ነው። ስለዚህ በቃ በጣም ይቅርታ አጥፍቻለሁ በጣም በቃ የምር ከልቤ ይቅርታ አድርግልኝ። ከዛ በኋላ ከፈለክ ደግሞ እና ደግሞ ሲቀጥል ማለት ነው በመሃል ሲናር በጣም አናደደችኝ። ባኢን አርስቴ ሲናር ልጅ እሺ ንቆ የቹ ጎቹ ደብስ ምክንያቱ ዘይቱን በቃ አና ብሽን እኮ ባማና ሀላላ ሲያርሱ ደም ሲስር ነምተው ራስ ማለት ሲያርጉ ያ ሰር ተፈካቹ ደንዳ ሐመ በከተና ቡቴ መንቱ አመን ላላስ መስፍን ሲናር አን እሺ ደፎሶን ያዳጅሩ ወንደና ንረት ያዲ ይሰራ ከሱ አልፈርሞ በጥፊ ልትመታኝ መጣች። በቃ ልትመታኝ ማለት ነው። ግን ለምን እንደዚህ ይሆናል መረዳት ነበርባት። ምንድነው ይሄ ነገር? እኔ ለሷ በጣም ቆራቆር ነበር። እቺ እሺ ባይ እንዱ በቻት ኡጋዋ ቀስኪ ዲኒ እሺ ሞ እጅቱን ሲያንጋፈቹ እሺ ሀርካናት ይደንታል መስፍን ግን በጣም አከለ እጅቱ እኔ ምንም ያህል አንተ ባሊ ሆነክ ከሴት ጋር ባይክ ራሱ ትንሽ ልናደር ይችላል። ግን እንደዚህ ያን ያህል ስሜታዊ አይደለም። በቃ በሰዓቱ ያለውን ነገር ለማጣራት ነው እንጂ ምሮጣው እኔ ሰውን ለመምታት አልሮጥም እና ደግሞ ሰውን ለመሰረብ አልሮጥም። ምንድነው እዚህ ጋር የምታደርገው ምናምን ብዬ በስነ ስርዓት ጠይቃት ይችላል። ያው እሷ ከምትነግረኝ መልስ እንደዚህ ልናደር ይችላል እንጂ ማለት ነው። ከናፍ ባየቅ ይፈማና ወደቹ በቃ ኢሼራ ተኩፋ ኢሼንስ ናርሲርቲ ከናፍና ከስወዴ ወደቹ ወሰሲን ሲያን ነጋፈቴ ዙርቴ ወንተ ሁንዳ ለኒፍ ሳፍቶሪ የኔ በከት ማለፊ አንሼ ዳፍ ጀሪተናን ረቢ ከናን ሲዋሜሌ ግን እሺ ነችት በቃ ነርኩቱፍ ነትካቴ ከናፍ አካናሞ ይንጎዳ እሺ መስፍን እኔ አሁን ካንተ የምፈልገው ነገር ማለት ነው ከልብ ይቅርታ እንድታደርግልኝ የምሬ ነው ጌታ ይቅርታ አድርግልኝ። በቃ አረኩት እሺ ጎደንጀራ ጓሲ ጎደንጀራ በጣም ይቅርታ ግን ዋንተ ከሸት እንደሚልኝ ማለት ነው ዋንስ እንደ ማለት በሉማ ከኝ ግዱ ነው አረኩን ቀውኩ ስለዚህ እስ ድረካራ ሳጋ አዲም ወርቃ